мостустар. Ига Хампаттан жүкөңгө 35 километр газопровод тутулган жыя жүкөңгө келен турар. Биринги кемге деревне хана газопроводтары үлехтер бит үллиһи жалар. Хиппилин биремеге газорегуляторный пункт тутулган белем турар. Деревне улахан улсаларга роннотон маннык переулоктарга распределительный газопровод бережибит. Быйыл булаңга сүйшуан жагына жыга газопроводтарын тагырын беректак бутун газ отун уматыктак бит. 1 июня лаборатурар. Первый пусковой комплекстан 700 километр урулан турар, аган тауста межпоселковой магистральный ГРПГ келен турар газ. Быйылгы 2-нче сүрбе 3 жылгы жаккан нехлегер жиңчакчы историяга кирер сыл болар. Сүйнолахан проху Саха Транснефтегаз беге государственной республиковой компанията Кенес алалтата, етен улус жахалтата биргел өлөһән, бир өйгө ханага киреннер, 2 төгүл биһиге соглашение либаттас буппут. Тонна жабы өлө хамнас тоқты хүддәк күске тетимнәктик барда денети хана